Nevladin sektor nije saglasan da li je novi prijedlog zakona o slobodnom pristupu informacijama koji je juče utvrđen na vladi efikasan. Građani, međutim, u većini slučajeva ni ne koriste ovo svoje zakonsko pravo. Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje smatra da je zakon o slobodnom pristupu informacijama do sada u Crnoj Gori korišćen najviše pod pritiskom civilnog sektora, a da ga ni građani ni mediji nisu u dovoljnoj mjeri primjenjivali. On smatra da samo od državnih organa zavisi kako će se primjenjivati nove izmjene ovog zakona koje su juče usvojene na vladi i dodaje da je cilj vlade bio da sebi olakša administrativni dio posla. Oni imaju intenciju da najvećim dijelom dostupnost informacija naprave kroz svoje web prezentacije i na možda neke druge načine, tako da smanje pritisak prije svega iz civilnog sektora, velikog broja zahtjeva za pristup informacijama i sebi olakšaju na neki način posao. Vlada je juče utvrdila predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je predviđeno da informacije od značaja budu objavljene na internet stranici organa u određenom roku od njihovog donošenja, tako da građani neće morati posebnim zahtjevima da se obraćaju za pristup informacijama. U Mansu smatraju da taj zakon ne obezbjeđuje punu transparentnost, posebno zbog toga što su ograničenja i dalje jako velika i onemogućavaju da se zakon sprovodi na pravi način i da građani dobiju potrebne informacije. Također za Vuka Maraša iz Mansa sporno je što je produžen rok za pristup informacijama. Ranije je to bio 8, a sada je 15 dana. Građani najvećim dijelom ne koriste svoje zakonsko pravo o slobodnom pristupu informacijama. Da li ste do sada koristili svoje pravo o slobodnom pristupu informacijama? Nisam. A da li planirate da uradite to ukoliko vam bude potrebno? Ne. Zbog čega? Pa ne znam. Jel mislite da nećete dobiti podatke koji vas sin? Tačno tako. Nisam. A da li biste to uradili ako vam bude potrebno? Možda. Mislite li da biste dobili odgovor? Pa mislim da se stvari mijenjaju i bih vjerovatno. Nisam. A da li biste to uradili ukoliko bi vam bilo potrebno? Pa ako bi bilo potrebno bih. Da li mislite da biste dobili pravi odgovor? Nadam se. Korišćenje zakona o slobodnom pristupu informacijama kontrolisat će Agencija za zaštitu ličnih podataka i pristup informacijama, a predviđene su visoke kazne za kršenje ovog zakona.